Ayo terus. Mundur, kesimpulan mundur, mundur nih kang, ya gampangannya mundur terus. Penonton mundur tiba ke pancal. Terus, iya Mbak Sun. Cara aku dibayar tak tandangan dewe, undur dewe kabeh. Jadi saya ngisal kerikil sing gede semua kerikil sing gede semua kang. Ya, matur suwun Mbak Sun. Masake. Wes langsung anjlok terus. Mencolok. Jangan nang kiri apa. Ayo.
nyapa ora mencolot ki. Kadek liwat tangga. Ya le. Awas sing lorong sing kene kok mundur. Awas ya. Sabar terus gue. Ya, ahai. Piye terus? Piye? Kowe kudu nyeblok. Gendang anjir. Dalane alon-alon. Ngetan. Atau kanan. Ya. Piye nyaw. Mbak Fitri di Mbak Fitri. Mbak Fitri mengu Mbak Fitri. Mbak Fitri. Agus. Mengu. Agus. Hei, Muga dhewe ta. pripun? Bintang tamu mukul Iki piye to? Kaya ra. Ngene Gus. Iya. Kenapa Gus? Yang luar biasa loh. Biasa. Hari ini itu acara luar biasa. Istimewa. Ulang tahun. Yo. MR sama? MR. Master MR mau ngerti ra kowe? MR itu Apa? Mister apa? John apa mang? Jose. John Dasmui. Yang luar biasa lah. Istimewa. Selamat Mas G. Happy birthday. Semoga panjang umur. Wes ora sur. Ngene lho. Iya. Bahasa Inggris, Gus. Gua tidak bisa. Wah, lo itu gimana sih? Selamat
ulang tahun kepada Mrs. Series. Dasmu. Kok meses-meses dasmu padane kayak roti ya. Oh iya, Mr. Jose. Gue meses-meses. Thank you, I love you full. Oh, Jan. Little body. Silite kakal. Kelebuan wedi. Bokongnya gede. Berarti bokongnya gede. Taidos talent. Terus, kentus. Dasmu we. Taidos. Terus, Hei, beli roro deh. ora sik. Ngene Gus. Taidos talent. Bahasa Inggris. Taidos talent. Taiwedes un talent. Traipel. Apa? Traipel. Traipel gede jepret. Jangan luar biasa, Gus. Orang kok cek Jan- taipek barangnya dulu kan. Masyarakat kali luar biasa. Iki mau delok diwai terang. Alhamdulillah. Akan delok Mbak Sundari Jan. Tirakate wong kan Jan. maksud tatune kaya druwombel kaya bolet. Kuwi itu tato, Gus. Napa? Gambar. Gambar. Sing penting tirakate diparingi ora udan, Gus. Alhamdulillah. Luar Mas biasa. juga. Kamu bisa menari. What is dan? Dancer. Kene-kene iki kita goblok iki diajar iki. Kowe kuwi lho Gus goblok. Hah? Kuwi kok goblok-goblok iki lho. Kamu bisa menari? Weh, aku sih bahasa Indonesia ngatek nih. Oh iya. Kamu bisa With the is the dan. bisa lanjut no. Hah? Lanjut no. Kamu bisa menari? KS dudu dan. Bisa atraksi? You care. Bisa menjengking? Oh. Tapi ya, ayo. Oke, Harus parok. bahasa Inggrisnya kayak menari kayak yuk. Dan. ¿Sabe bailar o no? No, tú dices, pues, ¿no sabe hablar? Sampai bahasa Indonesia un poquito. Tahu sih coba tanya. Apaga. Apa? Apa kabar semua? Semuanya. Apa? Terima kasih. Dia nggak bisa. Gak bisa. Nggak bisa. Mbak Sundari. Ceweknya aja. Mana? Ceweknya aja satu kali lagunya yang tadi sama musiknya biar satu kali lagi. Oh iya. Nah. Ah ini, come here. Oh, it's beautiful. Jaranan dia. Jaranan mana mas? Jarang. Dipakai. Balik. Dari sini ya. Nah, ini jarannya sudah tua ini, keplah ini ya. Sudah tua. Iya lah warna ini. Bisa. Ahora eso nada ini. Yolanda. Ah, Yolanda itu. Gus. Ini perlu dicontoh ya. Nah, Ini iya. bule Spanyol. Belajar cuma 4 jam saja. 4 jam. Sudah ready. 4 jam. Yes. Luar biasa. Luar biasa. 4 jam loh, Gus. 4 jam. Ya, Yolanda. Mira todo para allá, mira. Orang yang mulia ini. Selah.